sawa kajing kermen ban penurlong. Kintay senrang tuan baro alingnya simbin talang hakane kapor kajing kermen kakut yang iminta ban simbinta nakadinta kalawe kabor jongi minay da kamen simba shisha kajing snyo tujing mut minyat tilikawe min penkila yakari baro bawe. By-election minta usem kapor kala boy ban mi paid ba dajing sengi aha kaboru blay unong yalamba si saun say baro hakakot minyon kasap hakakot baro hakan tepe ninailag minta kaginti HKMP. Tuan baro tuat nim kingrandien kaparti kakot bangan jet nong yalam kabor kadei hangi emdei hagiwe min sa indurya kalawe hakakot baro langin yanyon hakakot dokter daralong light gin hakakot banlong MP jongi hakakot kading jok kawan nakipay pa kaway baro ban pinjok don burong hakakot kasurjong ikannya isa kajing job kade kasuru pait ba